alay yang akalen Sir Basilius aktarar candidate al Mortial Senate special election al mga ngira December 13 RL Arak maluway say ang suakal Mortial te ale mo osus ra ibutul maraklay marokol rugol belam aktirek mo osus ra abilong maebirklay marokol mo silbelam itirek mo kita ra belam rokol akin suakal Mortial te ale oreng rak malungin Thanksgiving Day mor kamiu itirek merkit roko yan belam itirek lo mungkin la family day hindi suakal wase boto pergik yato mok labatnya RL algamang tel weekend ya kultur ko karena kalen Sir Basilius Pertian maraming eleksyon ang mga ngira December 13 ya kung man musulang